Okay, karuba talaga mga na kita na isal sa lumina ti kinalaing na when it comes to analyzing songs. Ket na nga bak. Apo pagbiit nga na nga bak. Ang mga pagbiit gayam nasurok ka 48 sa, may ka 49 sa isuna nga pimugto. Kitang taman naman ti pimugto mo lang. 77 gayam. Iti pimugton and dikita tumapugto da. Agmay Maysa from Wilson Galvan and Aileen Rivera Bulsek ngem jay langit makakita ako na namet. Bulsek from Julio Santiago. Marlene Pabiling de la Cruz at Alicia. Ano jay sungbat na mading makita kita. Ulila ak piman nga ubing or ulila ak. Apo dapat ti ornat ano may mesa lang nga SIM card. Ngem anyway abu kamali ayan Bulsek. Ulila ken Bulsek. Yes, by Rowena Dagio, age 40. And a lot more. Ano pa dito ma'am? Ulila akang talagang. Ulila Bulsek. Ngem tatepe lang damdamo ang po imbaga ko nga nalabit awan. We know maminsan nga may bagay the title na within the song lyrics. Ngem di mo dining isula matapagbagay ti ulila ken Bulsek. O di hangkay ti mama. Awan talaga. Okay, ulila tinaganak, Rizalyn Barbosa, ako na naman. Ulila from Abigail Gumban. And for Delita Kiming of Difun Quirino, Litwad, awan lata. Ulila akong ko na Karayo tinaganak from Lani Joy de la Cruz, Mayat, title na. Sabong tikalitan by Silveria Garcia and a lot more. Ngem, ada na nga ba kenta tayo alas 2:32 ang punto. Nga rawad sakbay nga lokatami datoy sakbay nga ibasa mi dijay nga nga ba lokatami na po ditoy datlag nga sobre dito sa ngwana mi ato yan makita yun ditoy. Ito ko ngayon surat abo dijay paulo na and I'd like to thank my wife for helping me nga maikanti title dito nga sonata. So thank you very much Juvie. Adang kataktak ko na ko balong when it comes to music, si Kangay. Awa. At taon na awa. Okay nga ro, dito na po, ulo na, dito tatatlag nga sunata tayo tata. Ato yan, lokatakon apo, to be fair. Naiwawa ko naiwawa isuna. Kasi when you say ulila, adamot na kita'y successful nga ulila. Di ka di. Ngem no, naiwawa ko nam talagan nga medyo naunagan. Tinangibasa na nante. Yung lyrics na nga kaslasabong tikalidaan, iyaw-awan. Yes. Amuyo mo, itikalidaan, no, nagtubo dito, puro kalidaan. Ngem no, dati sabong nga nailaok. Ay ket, detan, ti arik na detay ulila nga ubing, bulsik lang nga ruden, ulila pa'y, naiwawa pa'y tanda kaya nga tanggapan. Medyo nalita di sunata, ngem umnula unay. So, nusika at 51 years old nga taga Rizaluna Cordon, nga iti answer mo kit naiwawa, tumawag ka nga rohod itatangahan ito. Dito yung official text line tayo. 7632 ti ending ti number na tumawag ka basang kabsat at manang ko na kumata 51 years old na gaya men. Ayan taket da kaman nga kapatang 51 years old taga Rizaluna Cordon. Yes. Tumawag kan no si ka. Partakan. Awan sa pantawag na. Sikatimang tawag balong. Tawagan. Ha? Tawagan. Ako tatawag. Tawagan mo yan si Irene Manuel, 51 years old of Rizaluna Cordon. Zero na. Matitay mabasa kayo. Sabali. Sabali number na. Wino sabali ginamit na nga number. Madi dapat ito to be valid. Tawagan man. Sikat yung mag-interview. Ikang katikong tawain. Napi, mati matawagan. Nay, call ended. Matawagan. Ayan, sikat yung tumawag kabsat.
to make your answer valid. Ay, mali pala. Ipatukar ko man ulit dayay ano ka. Gana to tawagan mi suna. Na minsan analabsak balay ti ampunan. Nagsari madengak ubing binuy-buyak at damay sa apimpiman inagkinapatan. Sandali lang, Father. Somebody's calling us from abroad. It's Father Michael Pilinga. Baka nuket na ti kumablaaw. So, we're on air actually. Sandali lang, Father. At ipapasok natin ang iyong audio. Ayan, so good afternoon, Father, from the Philippines. You're live, Father. Sandali lang. Ayan, Father, you're live. Ayaw pumasok ng audio. Dito, nakapasok na siya. Hello, good morning. Yes, good morning, Father. You're live sa ating 97.7 Sweet Radio and sa ating Facebook. So, may mga gusto kang batiin, Father. Good afternoon. Namimiss na namin kayo, Father. Ayan. Go ahead, Father. Hindi, nahuli kasi dun eh. Sa mga taga Ramon, sa mga taga Villa Carmen, yes, Father. Isla Verde at marami pang barangay ng Ramon. Marami pong nakikinig sa inyo dito sa France. Sa France, okay. So, pwede kang bumati, Father, in Buongiorno. France. Ay. Marami pong nakikinig sa inyo dito sa France. Sa France, okay. So, pwede kang bumati, Father, in France. Bonjour, Bonjour sa bakano apo. Kasaba Aratondal wino dipig. Sige po, Father. Thank you very much for calling and thank you very much. Thank you. Thanks po sa inyong lahat. Okay, ingat po dyan sa France. Okay, so that's it, Karuba. At may isang pagayam tayo nga pa, di nga DJ France at nga nakadisyon. Father Michael Piling MS po, dating nga parokya, Paris Prince Mediti Ramon. Oh, ngaro ta diyan nga bak balong kasanon. Diyan na dyan nga ka. Tawagan mo na may confirm ta. Okay, the time now is 38 minutes past the hour of 2 and you're still with your Manong June together with John Mark. Dito lang po kasambitan ng radio station Tintay Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Yan, tawagan na lang kita. Ni Irene Manuel. Sige, yun mo. Hello? 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 Tengah. Ini kayat. Good. Hindi mo mulatan. Hello? Oh, yan, oh. Yes, good afternoon, Kabsat Irene. Sir. Yes, good afternoon. Sir naman, sir. Yes, kaya napugtom launa di paulo na anya tinangi basaram Kabsat. Adi lyrics na di kantayo, sir, kaya napanunod ko ajay. Okay. So, congratulations. May isang stand fan courtesy of our Mayor Jesus Piladeran of Ramon Isabela Tiyan ng Abakam. Kat mabalik ako mablao, Kabsat. Well, sir. Okay, go ahead. Kablawag na kita pamilya. Pamilya Manuel, kaya pamilya Josue. Dito rin sa Luna. Norton. Rizal. Hindi, dati kanain mo lang mga abang nga Diyos pwede ta. Ay, manugan ko, sir. Adyan na nga ba? Dati kanain mo abak manang. Antay, gayam. Nanagan yan, nanagan na tatayon. Jomar, sir. Wan, Jomar Josue, adyan mga abang malatilo, dide. Wan, apo talaga nga. Talaga nga pumupog to ti pamilya yo, antay. Aywan gan, sir. Adyan mabalin nga at inapat ko ka. Itayan nyo ti may kulainan. Iti, ano tayan nyo? Iti pagragayan, no? Villa Carmen.
Sige, iyawid mi la taga Rodin di electric fan and then Puro 4 antay teme. Villa Carmen. Ay, one sir, sir. Sige, thank you so much for participating ket sa paylo kumataado ti agdinding agditari sa Luna kada kami. Thank you, sir. Okay, thank you, Matt. Okay. So, daya po dyan ang abag iti may isang stand fan. Apo, awanti na pagkasat ng taga Ramon. Kat, basit lang yan iti kanito nga nababatin. Ayan, kat, ipatukar taman, dahil sunata nga na ipinapagpunta. May nag-text si Auntie Cathy, sabi niya, para guys man kami sa willingly, dedicate to amin na taga Big Island, Hawaii, most especially to all the good friends and amigos, and of course, a special mention to my sister-in-law, Manang Lisa Cabal. Thank you so much. One, permi, kasta unay nga, hirag-ragsak na din na pantati JC na 8. Ayan. And thank you, Matt, for amuyulatan, Kapsat. So nga rod, as requested by Kapsat Cathy, ato yung edisyon natang favorite launay, willingly. Willingly, I fell in love with you. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Kablaawa man karuba ni Mamang Berling dita Carte Norte kan isuda Antibelia Basyon. It's me, Dagol. Dagol. Okay, tagi dito mo nga pablaaw, balong. Juan, pramante Sonya. Kuna na, para kay man Kuya Balong. Kuya kan Balong, hey. G Hero. Sagot ko amin ngagdengdeng bubuya nga OFW ti Balaso tao may ililiw. Thanks Kuya and Balong. God bless. And good PM Kuya June and JM. Ask ko po kung makakapunta kayo sa birthday ni Junel sa June 9 po. Early dinner sa bahay. June 9. Dayo na, dayo. But no, I want to the special nga papanamig kapsat that we will try. Yes, we will try. Pero madi nga may promise. Ano di June 9 kita mayal daw. Domingo. At Sunday after our program siguro. Sige padasin mi kapsat. Eh remind mo to. Oo.
Alalay, para guys ka no, hero nga talaga. Ti Sonia. Okay. Tapos dapat request mo ti You're Still the One nga po from Rochella Lamina. Balaawak man amin ti staff ti Sea Brothers and Samrak Resort. Apo permiti pa nang i-promote that to yan. Mr. and Mrs. Sammy Kuyup and also to all Kuyup and dapat nag-sponsor kayo. Yan. From Masugi to taga-subaybay of 97.7 Nagsamit. Nagsamit! Kaya naman eh. Okay, we would appreciate ako no sponsor kayo matat no Apo, ate ko libre ti mapandisyanan, ti FDD. Apo, nagmayadan. Kasi lang nga banag. Okay, as requested, ano DJ request ni Kabsat nga Sonia, tatayan? Maybe you're a hero. Hero, ako kabit, karot. Pero kanta. Hero ka. Hero. Hero. Tata, nakita ko. Macam ni, so tata. Atay. Why ni so tata? Let me be your hero. Talaga kasi tergurugin aja kag. Nagpangsit sa mama. Ano? Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you loved? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Oh, yeah. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. Oh, yo, I love you. I will stand by you forever. Ilaw na. You
breath away. I can be your hero. Apo tim song gayam deta Ninong Greg Honorio. Ano na? I can be your hero, baby. Oh, yo. Ano na? Oh. Ala. Okay, iti oras karon ba siyang mamilus lagi natin na bati para iti maudi paset tayo. Kaya syempre, into no next week, kasabalin to man na po nga panakikasang-kasat. Iti biyaga ni June ka ni John Martin kaya manggagan dito yung apo kasabitan ng radio station Tintayar, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsumay. Okay, nga rod, itit min na po ti maudi nga sunata mi kada kayo. Kaya ti pa ikumanda di kiniman kong Regina Velarde Seriales de la Cruz. Idi kinansyon mi kami natin DJ nagkantantang di catering Barangay Mangga. Barangay Mangga. Quezon Isabela. Quezon Isabela. Kat kasta una iti pa ng Mingming na kanyak. So, Ate Jing, for you. And of course, join us again na po. Kaaruba next week. Same time. Same frequency. Yeah. Same kinabala. Apo kalagay pa kayo. Manang June and John Mark. Yes. Good day and God bless everyone. Nag-make natin yung kantamot ka. Well, medyo romantic. Iso na nga talaga. Oo. Stuck on you, I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend in the way I feel now. I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. Guess this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend in the way I feel now. I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed.